Gikundi kimwe gitigia kithirikari na rietwa na ledi ni kiruthite gikaro gia kuthima murimo wa nyimba kibaroni gia Kinoru Imenti North Mundi makiaria akiamama gikundi giki ni mauritie antu mathimagwo murimo uyu magita kwa magita nikenda mebana na ugwati wa mpanga ino makiugaga kuthimwa ibinda kwa ibinda ni gutethagiria muno kumenya murimo tene mwiri na ukarigitwa tene mbere mauntu mathuka. Muthuri Muriuki Karikithie kwina gitumi gikinena ndi kundi mwanya mwanya kwithaba gicumiria na kwithaba kiarire mantu jege nyimba ndene kaunti mbiru na kaunti ya Kanithi murimo juria njonekene jukianda nkunyu ujo ni kumenya gikundi kana lendi kila mtu jona arua kiwikite cancer screening kiringe Kinoru ndikenda gutigira antu baba ingi bakwithaba kithimwa iromba retu kiri antu baba ingi na endi wega wa nontu ikitare tukuruta wera community ngatucwaga antu bara bendete wega na bara beruturaga nikenda bateria tukiromba ikundi kingi mwanya mwanya ona antu mwanya beumerie kenda tumba kurwa na murimo wa cancer turi amwe nontu murigote wa mtu umwe ona ketha na rendi ni kurwa yonka tutumba gukinya kunde koguo tunkiromba antu baba ingi beumerie nikenda tumbe kutuika twi ngwataniro tumba kurwa na murimo wa cancer especially Meru na turienda ku mobilize more resources ikingo tudi kona yonteri aya Meru na nkiroki tudi kinyatha Kanithi tudi tatha Kanithi mere kukamchire ikingo antu bonde bomba utetheka kingo mtu awateta tika NHF kuno te NHF tikugana ikingo kinyawa atethio mantu ma treatment nonto borando onire mami athire through. I'll never wish somebody to go through that. How can we help? Yeah. Amna bubu antu bakatha bashimire kwa wingi nikenda bomba kuthimira murimo juju nondu kagita karajiro ningana kurio mtu na kuthwa kirigitwa karomba youth ba nge erikari akwo ba wachia mawachira bwe bumira kwa wingi kingo pompo kuchekwa nonto oka bethe wenda kumenya interest ko wale mtu muruma kumbira na mwimba na kuchekwa kukinyatu antono watu na tena chia breast cancer ntikuiji ogu kunda ndaromba youth baba lema wachia umira niko wingi nikingobomba utetheka nonto murimo wale otukuthurira myanka otukuthurira nya duke yonde kuinda bwira buya bothimwe na boke waturi auke gwombe aturi njuka thimo nifu kwa winkwenda kwira bange bara batiginja na ara baigwa na ara kwena ithimija biba kaumira kuthimo nontu ote muntu wigagwa murimo jojo cancer turirwa murimo kajwe murimo muntu joju igwa jogo korokithia buru na muno antu baria bena murimo jo mukingo baketha bakithimo ko wingi muno ne matona totwari totukinyite miaka 10 tukuthathukia mukira njachamo ekurigire murimo jojo nyimba kinya ekuru baba bena virusi ibo bari ugwati nabo bonene muno bakugwatwa ni cancer yeje ya karomo kanyombe mwana ja twita cancer of the cervix ko ituragia omwaka mwekuru uria wina virusi na batikweja kiriniki akadimwa omwaka agategero na tukoria antu beto bakareta twana twa miaka 10 ikenda tomba kurigerwa cancer ya cervix kwesindano bamutakwa kuna ndei tukuromba na tukabotuma ngogi areka mwana gakari gakinya miaka 10 gakomba kuretwa cibitari irere akwina kwao bamuntu esindano ici citagwa HPV vaccine ikarigeria cancer advocate mantu ma screening mono masinani kuga mtu aye simintari bamubati batona batina nyangara mucha kuli simintari kuko bakathia medical campaign bakathia 19 na community na baka support antu tu kababa ngi okona bakudha weri wa bena initiative tenu bukabwa mono ankiripotra Weekend Beto Muthuri Muriuki.